Tamjari notice window TV ki dialogue ta meeting tabiri bapun of taram nokchari ngasi ki tamjari ba dialogue ki topic separate administration and highway politics. Hauzik Manipur ta chiba Iran si tangkap himatu mina hauzik si apun ngasi tamjari ba sida Manipur thoi ba Iran ki dar power mayam munna pagi haidai power si kai na shape tori masi ki masukung se kai na phom ye duga masi ki struggle se masi ki root cause se kai hoina hoina nei na kuma tamda akoi ki politics tang na tana sida yam na akoi manung hanjina yeng ma tamda len amadi ki roots na amadi si sabon na la ko si su akoi lady Maramatu na huji ekoi ki lady ba power politics data huji lady ba koi separate administration ki post ma karna koi ki chatmi na bai post lady duna huji ki local power dynamics se yang kai ka kanna na ge hamatu na koi ethnic identity ka na koi chat pe masakum uba masi ki mai klara ba pudan di separate administration ki demands for autonomy ki huji achuba koi demand ma ka masi ta laga lady duna masidai da at the same time, highway singda maruoiba highway singda control tawgi pochima ko yam kan lady 22,327 square kilometer park tawba manipur kachin koya singda tumna maruoiba ko gi nongda chang draba yadaba mi pungudi maki ko gi central communities mayam pusilakba highway singda ko gi control tawgi pot amakha yam lai major political tool lamo ina ko nesina ko pot lai duga hujik si 2023 gi mi gi tarik ahum degi hauraga irang ja haurak degi highway singsida kanam haide masina khulai abo ina sisina bagi highway gi pot chima ko dubo fange masida power struggle si highway da metal orak bagi achoba influence abo ko ko dubo fange maram dana hujik si major political tool lamo orak maram na punna inga kanda Manipuri authority si ayam matamda depends on the people and infrastructure habi possibly yamna mayek laraba adu muktam ni hana thamjage marak sidai ko gi lengak lei have si khanghan da bagi mo man ba ma he he kla ko si yam lai bak thibani masi Manipur gi praja mi yamna thengkhang puding makta issue sing tholam puding makta issue puna makta hangaga leiba poni lengak kai dauri lengak kai da makta sida chap chaba lokhat thom thokba khongthang sing lokhat tabnu haibagi posi leili aduga huji point khana highlight tawjige hawjik si akoi Iran ki thulak padagi la thuklan san doroga tampak ki lamda chatpa yadaba masida leiriba mayam sidida la thuklan san dogo se tamba phau draga su chatpa yana ba haina apagi buki singi maike digi deputy chief minister apagi nemcha ki penda chirol piraga taksin begi wafam leiri aduga 2,400 crore ki koi ki demand bypass to bagi koi state tha bagi koi amit chha daga pisin bagi cycle ki MLA ke new hoki mamon da su koi ki cookie singda koi che thara ga pisin ba aduga tunga ba route me ama changda ba paisa masing me ama ma hai tare madu in terms of crore si ki pochin ba koi ki kano to bagi earth to bi phum ba yam chong na lai aduna high level post na koi ki lambi expand to ba routine chau thorak ba hai basi yamna ba koi ki yamna phaba khongthang ni adu mapu masida to khaida ba ki wakalo na ma lakpa taragadi masigi motive si da achobo bo hanga makhak lai hujik su tiger german roti issue chong lairi masi sagat ke matamda pwd ki rural engineering department rit ki khang de ba ko mom lairi adna simbo question mayam ma lairi adna masigi process hana reiba politics aduga to khaida ba ki autonomy gi laiba separate administration swai gi hiram masida ko ki tang pak chong ne na ba thamjalo masigi topic ni khana ne na besar ke abina be na makta ko studio to election library basi ahana makta da ka college panelist former acting chairperson MHRC ki pabung KHAIDEM mani pabung taram nokchari ani suda election video base AMMOCOC ki president JALAL taram nokchari ani subada election begini ko ge THADOU ki leader baza LAMJATHANG atiana manam matan manungda join to begini ha pabung thar lamjage pabung asi ko thamjari ba topic sida ai highlight su kadang ai point su introductory note highlight tawjaki ba hojik lei ba issue sing se ko gi punna tu na yenga ka separate administration amazong hard politics data pabung ya ha mo ji kamai thamini Separate administration. What do you mean by separate administration? Separate administration is state administration amaliraga. Adida local sub-government, municipal council ki, village level da panchayat ki, jila parishad ki, adu chingi damuktana autonomous district council. These are all separate administration, separation of power in the state run government. Asisu separate administration amani. Atai koina hawjiki right from May 2023
Maruina me hongi Todoktuki Matungdegi me Tarani Toida Manipurgi Kuki Gini Haiba Mele Tara BJP Ki Tare Mantriani Matamduda Yauraga. I call separate administration in the form of union territory with legislature. Haidra me trying to the statement Piraba Aduga me tra manga the union home minister da memorinda Mon Tauraba Adagi Matang Matang Tauraga Moy Impadala Oyagi Daba. Sigi Mayamama Labisada Moina Min Tauriba Demand Tauriba Maiteda Landaraga Demand Taubana Maitega Tinabay separate administration in the form of Union Territory Pundisari Gimawongda State Assembly Legislature Di Laiba Aluga Union Territory Ama Oina Tokayana Manipursi Tugairaga Piu Haidana Bharat Sarkar demand Tawani Bharat Sarkar Madu Yai Haidragasu Madu Yade Haidana Hata Atamnana Kare Madu Topala Article 363 of the Constitution na asigi matang chi bal tawi Manipur ka Tripura kumba Major Gamenda natraga treaty amagi makada India da yaugi bese masidi masige agreement ki mayokta natraga tu ka marile na ba wakalun thokpada kaibi yaba adugumba Constitution ki provision amana hadi Article 3 hairone Article 3 ne state amagi thugairaga amada hapchano ngami natraga nokba machema ngami haine yauri bado Manipur kumbati di yaro ya haibi ki port asi laibanina madu noina tori madu ki demandu yaro ya idana yam sena haibana taba Manipur ka hello haine chamcham na haibanam na chappa aduna manam idana naw chaudana oiro idabo so ai koi di demand to jini metei haiba kambu sa mapung ba adum ba yelhumi oilibe sa Masih kuki na tabe area da Chuchanpur da Tengnopal da Kangpokpe da aduga tai area singda masih hakto changandraga loire haidana ainda yadaba oithoktaraba adumba mayam ama thamjilleraga asigi sida changandanana ba taureraga madugi landarakpa aduna manum moidana amuk mathang laktana tangkhul dasu amuk landare raga he leiriba mam si moina khomjilaga mitei haiba tampakta leiriba se general population mayam punamapu naukondana tawdriba general population ama oiriba mitei che masi changandraga jingne koi ba sida adu matongan ba ma Manipur budi thugaiba nataba tawri report sida handakta su Union Home Minister na Humni Marini Mamang the statement ama Yamna President Oiba Yamna Pazadaba Mongda NIA na National Investigating Agency na Hojo Jama Tijindana Tankuntaret Pauba Mastarom the Tramaria the Gil Police custody remand Todana Leraba Ado Ekona Mutabada Maranahan Mas Contrategi Amu April Tankano Mantarutare Mangataro adu bawa sangdok karaba. That means investigation is still going on. Masida NIA gi mapu eriba CBI gi mapu eriba puna mangasi gi MHRC India gi Home Minister gumba amana Ukraine gi sangpa phagi ba taru aduga American masa ama atay ohum china Lucknow gi Chaudhary Charan Singh International Airport teki tau ahum mama Delhi Airport teki ahum mama Kolkata teki America masadu oirini subject to correction ko same day same night ta phaba moi Myanmar nung man changu bulwaro kan Mizoram phawraga adu toriba port ado Home Minister Honorable Home Minister na akoi India ki security the threat amta leite haiba dai khoi na di Lamdam chida leiba lamdam chiga akang hai mayamna lori bedi Manipur sokpada Manipur pura thugai besunata ba Manipur gi majority or riba meitei sokpada Naga sokpada Elomine na khangne riba mayam se masi sokpada Manipur kai banate kai na khalaga
icham chamna Mizoram Powerga, White PAP low the big moy Katang Sweater Basu, Myanmar the Chalaga, insurgents Mayam to training Pijaru Bani Adunian Heidi Bamong chair. White Karakamen the Sokarabu the Yaramani. Adugi Mong to die India the threat lady and Heidi Ba. India the threat let them the Bayai. Mainland India da Aduga Manipur upon Magisu threat later and lower Basu. Manipur gya chauba big brother gi role lori ba mi tei se masidadi a chauba threat ama oibra malamdi Myanmar da chin kuki train toriba Myanmar government ge mayok ta leiba adu som da so amuka anti maitei oiba pot ama oibanina aina ya da illegal immigrant harido foreigner haiba pot do adu da Moiga Pona Moiga Manaba Hana Lizabo or so Manipur cookie. Yana Kanaba cookie Shalona to Oram Dreco. Thadou no do cookie na trade now, LAMJATHANG to Lakani. Aduna cookie Malati, Paite, Yaura, Mayaurka, Matamatan, Torakadurim, Neko, Hojimaki, conglomeration upon Bamanana to Lejaba. Ado official cookie Hybodi Amatalite, except any cookie Hybaway Natana. Atay paite program, mar program, THADOU program, radio da TV da taurisiboba, cookie program, haibamaliteaba. Likewise, Naga is a Naga program, haibaliteaba, Tankul program, Kabui program, Mar program, Mao program, haidan layeba. Malamaduna. Separate administration gi wa che tokayan taba Manipur tokai bigi wa che du otokla ruida banina. Adon pudiman haibadudi Tingbaya Dednako. Somewhere any hector in a toina of the Haimandana Kire. Samudramaya building Matuntara Gamas Habiu has he demanded a way I do. What do I talk about? No meche no to Londiki ton view. No meche no to Londiki ton view. America say Igini and a talk view, I could get community in and a talk view. Hi be abra. Hi with that two guys and Amina. Majibera really have it in a corner, Kanjaga Dabni. I don't know, Mapotama, labor to the way, Mogi separate Mrs. to that. Separation of power give up the enemies, I had it do. Municipal Council ki Shakti Piu, Panchayat ki Chap Chapa Shakti Piu, Adutaki Hill Gida, Amuka, Autonomous District Council ki Chami Manunda, Kuntayo de Panchayat, Municipal Council to ADC, so I get to my understanding. Piriba Shakti se financial ki karikadito se tangkai babu yung deba. Achi tangkai man 10% pito una. Separate ibu pura separate oire na. Oya haibadi lamjo oire ma government migi makanda separate tokjagada bane aba. Adu ki separate tu natabada local sub government ki separate natabada. Manipur thogaya daga toba haibadi ti oitho oyaba. Adu oitho na bigi. Masigi topic sira aga. Separate administration and the highway politics. Karigino. Highway the cooking thing there. Thinking I don't know Tanga to take a super Chapayaro, I didn't do I have a notification talk pantalite. Government is a Chakanara, my High Court, Tony. High Court Honorable Justice Amanabu Hani. I say, Karamo order na highway Chapaya de Chilabra. I do the late. Whenever I could na. Micham na chatki hai bade Shamai han bada chatkanu nungai roi hai dana sensitive oiba nina adu gi chatkanu na thingi somna so champur se malim thungang na ngachim yaurib se activist malim thungang detained ahead of peace march to Ccpur in part time da nung thingi da yaurib se malim thungam na chatki hai bise susan buda punaru ge hai bana te ba transgender ni Nupa Machani Nupi Monda Lauraga transgender Haisha. Asigumba Sina Manipur Santi Purugna Bigida Mukta. My New Delhi the Manipur Toropada Kanku be power the Poundana Army Garimanunda Puraga. Akibiki Legra. As a man cycle no Chalaga. Tabukana Bahoro, but not there. Security Nagatum Chagan Bia. Security Gariani Home Namaga Mang Yeta. Tawaga Susan Purio Holurga was a chatpayade. Hare, I think the Sakar, my case, the honorable minister na and some tabada. I said, I think Bamtalite, Kibigi Chatabani, Habsikatang on a bum de Leabako.
aduna adigi pota politics highway da toriba politics karino lambi chatpe yandraga kuki jo singna mohoi gi tokaina ta pama kangbuna maitei si chatpe yandraga national state highway da so national highway so Ccpur da More da Thangnopal da Kangpokpi da other areas where kuki na khare na dominate to jaga da khunda changba yahandrib se masida lairibi se masigi politics karino haibana ba chamna harbaza chumnagi adurdi maduga mena with full security sipai lising humpu lairibi se khare hando engine ko mapandagi central forces mayama in aid of the civil administration haidana list 1 union list ki entry 2A the central government na state amada internal external aggression internal disturbance lairabadi armed forces amasung atai maril na ba security forces mayama state tungak na ba kanna ba thaba ngami tawudadi makoina control chogadabni hai adaga tai da so list 2 gi state list su 1 the public order to ba haidana yaure adu the central forces mayam che masigi akaya to magi lament to and mapona magdo central government na tawjagada bo arabasu manipur di in aid of the civil power the tharak panina state government gi maru na chief minister na unified command haiba man tawraga army gi makok leje CRP gi leje Assam rifle gi leje BSF gi leje JK rifle gi leje adu leje ri ba mayam che masigi pulap to gi control center na tawjaraga su ai gi jaga state of manipur sida ai gi civil administration da manipur police da mateng pangol lakpanina madugi coordinate tawna gi full command che chief minister na legadam ne ba okay pa adu gi port adu chief minister na loksil lo da man lawi haida order thoi thokte en haina ripche adu gum bagi unified command ri makada central forces mayamna direct central government the authority the guy ko adu tawra na hangdau na treba disciplinary action law khot pa mayam the center na tawne haibu dani adu ko mato kol mai no operate tawgane operate taw da kanana kari role law ne haibu di adu unified command sigi makha da tawgadam ne ba aduna adu gumba tawgadam port ama oibani aduna masai be mana haibu da koi ki government se any makhala me ki kanana oibana ta popular government nothing believe it chap chana actively no pa thok na aran ma taw bada machine me khai na ithan with iron hand madu ai aran ma taw ya ta ha lo hai ban ta ba aran ma taw di chai ga ri sa su la le di khara phur ga warap ta re na chumna chin na hai bada yadra ga de mayum mai tha ga na chaksang mai tha ga ni chak thong dra bur di chapu yon thugai ni ha di khar phu bada ka litro aduna tan ai da du tawna chumna haina ba yabuduna haina ni adra di warapota ba aduna ba okay pa na lamento en ma sing da war carry operation tawro chap khairo any maitai na tawra amana tawra tu jati bijati lite act of terrorism tawra bade madu chap chana pi da ne terrorist da haija da na yardi terrorist babu mi happy gano mi phabi gano na haibe ya ba hone de ba aduna takhai bi gi mathau tai haibe sumaina okay thank you so much am nungai je khoi lamen to hen ba sing si akoi gi anti social element oi ri ba sing si di makhoi si yade habdo khanghan ba sigma lamhen to hen ba sing si irrespective of akoi gi different communities ai tare madu dum utpada mathau tai habani akoi gi lengak na madu potum leire aduna ai oza jalandam lak ti ke oza separate administration gi demand si Surachanpur da amasung akoi gi kuki zone na dominate toroga tabi hill gi area singda makoi gi pra central akoi gi political issues ai tare masida phajana focus toroga moi hujik su handari moi separate administration che masida mokoi gi leng dan stand che lairi adana highway politics su masigi marakida akoi gi power strategy ema oina masi mukhoina sanara kali sang pe sanara lakwa se handak na su hena mayek singbagi pot chima immerse torokwa se makoina uba fangi aduna separate administration aduga highway si control tawba ani se khogi sizinarappa khogi tuna jatminarappa pot chima koina uba fangi maduna masela iba mayam si ki wahang si marak se tholakpa akoi thengkhang kaya da miyamna
पेंदबा सरकारना पाइखटहलिंगबा खोंथांग कया अमा सड़क सीबगी सड़क होबगी मयामम लैख्रे अदुना मणिपुर की पॉलिटिकल पावर सी हुजिक तालिबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नत्रगा गवर्नेंस डिमांड नत्रगा कोई हुजिक हाईवे दा कंट्रोल तौरिबा इंफ्रास्ट्रक्चर की कंट्रोल मसिसिगा यामना अखोगी मरी लेने बाहाइतारे यामना लिंक कोइरा को पोट अमखक ओइना हेना सुमेक सेंगकपा अदुगबा बनि हिन लौबा याब्रा कमाइन थंबिदिंग योजा सोमी अखोगी मणिपुर सिदा हुजिक तौरिबसे अखोगी लॉलेस ओइबा लॉ सि इम्प्लीमेंट फजना तौदबा अदुम मखलगी एनवायरनमेंट मा अखोय यामना फजना मयेक सेंगना अदुम ngasi su taraga lei अखोय हौखिबा मतम खरा हाइबा तारे सही अहुम नियरली सही अहुम गंबसी अखोगी 2023 के मे अहुम दगी लाखिबा सिगी पेरत सि अखोय यामना अचौबा डार्क एज हाइबा तारे फॉर अखोय मणिपुर के दमकता सिगी मणिपुर सेजरे यामना अमुक्ता फजना ओइद्रिबा असुबा फिल्म जे अमुक्ता ओइद्रिबा अनप्रेसिडेंटेड ओइबा दुगुम्बा अखोय violence की conflict कमा कोई लाइकिबा सिना मरम ओरा कांदा कोई law and order से कोई state से दा पूरा totally collapse होइबा situation नमा तम सांगना लैरुबा हाइतारे अदो हाउजिकती मतम खरा कोई president rule की लेंगाक शो कोई सही मुक्सु लैरुरे अदे मतुंगना सही मुक्की president rule की लेंगाक सितसु अखोइना प्रजाना कोई पाम्बा हाइतारे सी अखोई मरुआइना स्टेट से द पीस एंड नॉर्मेंसी सी फजना रेस्टोर तौबा अदुगा रूल ऑफ लॉ सी फजना मेंटेन तौबा अदुगा लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी सिंग लॉ इन्फोर्समेंट मेकानिज्म से यामना स्ट्रिक्टली फजना ऑर्गेनाइज तौबा यामना स्ट्रिक्टली इन्फोर्स तौबा दैट काइंड ऑफ अखोई सोशल एंड द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट तबा मणिपुरल मयामना लेहनबा पाम बनेबको सिगे पोटसी अखोई president rule की लेंगाक सिदा लागदी president rule से लागदी मधु लेगद्रा इन अमुक खनबा प्रजा से अदुमाइना खनबा मतम लेयुबा अरु president rule से लाकांदसु मधु पोतो मु लेरक्तबा अरे अमुक मियामना president rule दगी आशा तौबसे कोई चुमरोय president rule दगी आशा तौबा तौनिंगाइ लेरोय करीमता president rule से मसी कोई मयाक याउदबा मउ याउदबा अपुंबा president rule ने मसीना करीमता तौरोय हाइबा सिगी वखलोना मुक लापदगी पॉपुलर गवर्नमेंट ने मयाम सी लोइना चिमदगी पॉपुलर गवर्नमेंट से मयाम ना पामना थोकना रखी भाई तारे को हमसो एबार एनी ओइनिंगबा लीडर अमा लाक्सनु अखोई स्टेट सिगी ओइबा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लैरकांदा अखोई स्टेट से अमतंग फसना नॉर्मेंसी दा फसना अमतंग हंजलकना नबगी थबक से मसी फसना अखोई पॉपुलर गवर्नमेंट तो लैरकांदा अखोई तौबा नत्रगदी ओइथोरोय हाइना मियाम से सुमाइना मु खनरकबा अदो सिगी तांकक्सिदा मयामना मतम सांगना पॉपुलर गवर्नमेंट से लाकांदा अखोई लमदम सिदा अखोई तंगदु लैताबा अदुबा पीसफुल ओइबा एनवायरनमेंट थबा अखोई लाकद्रायना खलुबा हाइतारे को अदो हाउजिक पॉपुलर गवर्नमेंट नमा मणिपुर दा लाए अदो पॉपुलर गवर्नमेंट से ला मतुंगदा यामना नुंगाइरिबा वफमदी पॉपुलर गवर्नमेंट से मसी अखोई करी हाइगनी अखोई हंगलाइगी गवर्नमेंट गुम्बा मा ओइना तौवेबो हुजिक येंगबदको मरमदी अखोई कनोसिना सेंटर सिना मंगक सिदा थौई सि फसना थुरगा सेंटर सिना लेंगो हाइबा मफम दु फोक्ता लेंगबा अदुगी वांगबदा करिमता लेंगबा ngамदबा अदुंबा सेंटर सिना नहांदगी प्रेसिडेंट रूल की मतमदसु अखोई इंप्रूवमेंट लेगदाना लेबा ngамदि सेंटर सानाबदै नि से अखोई मियामना अंडरस्टैंड तौइको अदिगे ममांगदा अखोई मै स्टेट सिदा लेग्रिबा अदुगुंबा काउंटम सेल सिगी मरकता थोख्रिबा थोनिंगदबा थौदोक से मतम जाना सॉल्व तौबा ngamamgada से सेंटर न सिगी मरक चैसिरा खबै थाबदगी ngамदनबगी खबै दु थाबदगी ngамखिदबनि हाबसे कोई मियाम से खंग लाकबनेबा तो हौजिकसो मुक लाइबा पॉपुलर गवर्नमेंट से मसिसु हंगलाई गवर्नमेंट दौना तौरियेबा खोइने येंगबदा हौजिक फावबा पॉपुलर गवर्नमेंट नम सेमबा मतुंगदा था अममु फाजलाब्रा था हेंजलाब्रा सिफावबदा हौजिक फावबदा मागी मिनिस्ट्री से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से फजना लेफम थोप साइज तो चाउथोगा मागी मिनिस्टर सिंह पाइगदब विभाग सिंह फजना पाइहलगा मागी विभाग सिंह से लेरिबा अखोई लुप होल्स मैम मतम सांगना अखोई नमधरग लेरुरबा मतम सांगना पेंडिंग द लेरबा मतम सांगना पाइखत्रबा अदुंबा प्रोजेक्ट स्कीम मैम से मसी यामना फजना टेंटेटिव ओइबा टाइम बाउंड अमगी मनुंगदा मसी थवक ओइना फजना कलेक्टिवली गवर्नमेंट सिना कलेक्टिवली खोंग थांगनबगी अदुबा खोंग थांगदु हौजिक फावबुदी अखोइना उबा फंगदेबा सिगा लोइनाना
state sida leiriba koi law and order ga mari leinaba issue sing haiba tare maruaina koi highway sing da tawriba highway sing da piriba koi aki khang hai tare highway sing da piriba menam se aduga nakal amaramda kanglup basel gi marakta koi violence yauba adumba koi thaudok wathok meyam amakak misi mina yauba thaudok wathok meyam amakak sida government sina koi gi kari haba tare government sina yamna strict koi ba aduga magi tawpham thokpa government amagi tawpham thokpa law and order ga mari leinaba issue dati akoi compromise tawroi haiba adugi sabsabe stand namada thawk paikhat bagi mawong sia khoina uba phangde bo se phawa masi amna laibak thiba ama amu were eba nongna government sida khoina thamu ba thajaba mayam to laibak thiba tangka ama laeba koi government si lakpaga akoi tongan ba section of people se akoi engage tawnaba ngamdaba ngangnaba ngamdaba tas tawnaba ngamdaba that kind of some certain area kharadadi government sina yamni effectively akoi madugi barricade natraga madugi pal hai tare ko madu khara namghai raga tongan ba section of people singsiga akoi tas tawnabagi ngangnabagi hainabagi engage tawnabagi problem sing si solve tawnabagi lambi romda lakadori bra haina koina thajaba yaba the kind of gesture khara initiative khara koina horakpada sum feel torabado ado khara matam si sum khitang amuk sangsal lakpa matam sheshadati madu su akoigi some certain of section khara da apologetic oiba aduga yamna akoigi kari haba tare akoigi akoi state sida leiriba akoigi miyam sina highway da lambi chatpase kanglup amadagi akoina niraga haijaraga makoigi mercy da makoina yabira kan chattoba yabira na tok toba adum bagi mongda government sina helpless oiba kaimda tobung nomoi toba mongi akoigi kenoma situation na environment na mamu housing ngasi ngarang se no na dumaina urak padau da tawreba ada sida akoigi highway dan halitana masigi piraiba aki ekhangi pot sidi anoba nate masi apna matam kharas hange haba tare maru waina akoigi naga iseli naw singsu highway ta akoigi naga gi blockade se koi economic blockade se sang na tawdana makoi so demand me amama tawdana swai sum chatharapagi pot matam sahi ticket kharagi mamangdagi masi sum hainabi waina sum tawraga lakba koi ure nakala moramda cookie singsu akoigi blockade tawraga na makoi demand tanbagi pot se makoi su chapchana tawbase akoi ure aduga handaki thokriba 2023 ge me ge ahum sigi matungdadi highway singse totally block tawkhre sigi makha tarakpada hojik phauba hariba highway singse hangtokna nabagi chapchana thabak se masi chapchana paikhat pasi akoi urabra chief minister nabudi ki maya lambi da karimata kano leite ki bedagi chachadabani hayeba ko ki bedai chachadabani haiba kuki na boiro maitai na boiro lambi se satri se ki bedai chatabani haina pi maduna justify to budi I think madudi chummoyana khali karigino prasada kiri se prasana kiri se karigino prasana kifam thokra kiri se karigino kiri di kai to batai government na adu gi botu da lakadon ki bedagi chachadabani haiba sina justify to budi yaroi kiri se karigino adu kidana ba kari to batai sige pot se government na koi thabak oina paikhat kadaba yamna serious oina concern oigada matang do swaidanin lawi and supreme court ki oiba akoigi judgment lay subject to correction and confirmation ai mangda legal ki yamna expert oiraba alifumo phambiri ai na loga mari leinaba provision pan by tikti na chade adubo being as a bona fide citizen of this land law khangdabati yate law understand tawdabati yate law da khoi chatna daba yate law ki matung in ngangna daba yate aduna akoi supreme court ki judgment myam lairi madugi manungda prevention of destruction of public property act 1984 se masigi makhada highway
थिंगिबा हाईवे दा लंबी चलहंद्रिबा मीसिंग से मसी मखोई मथक्ता सब चाना मसी अप्लाई तौगदौबनी हाना सुप्रीम कोर्ट ना पीबल लई अदुगा कोई नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नसु मसी ह्यूमन राइट्स वायोलेशन ने हाईवे लई हाईवे दा तौरिबा सुंबा गुनमान की थोक मैम हाईवे दा डिस्टर्ब तौरिबा सिंग नकलम रोमदा अखोई यूनियन गवर्नमेंट नसु हानना अखोई मांगजौना मसी की मतांगदा अखोई पीखिबा इंस्ट्रक्शन दी लईबनी अदुगा अखोई मतमदा इंडियन पेनल कोड हाइनरबा हौजिकना भारतीय न्याय संहिता हाइना खंगरबा सिगी सेक्शन 126 दा wrongful restraint हाइना अमा यावबा अदु सेक्शन 127 दा wrongful confinement हाइना अमा यावबसे हाईवे दा कनागोबा एथनिक कम्युनिटी अमना नत्रगा सम certain of people group of people खरना मखोई की डिमांड अमा की दमकता अतोप कांगलुप की मियाम से हाईवे से चढ़ंदबा थिंजल थंबा नत्र फाजल थंबा से मसी अखोई पेनल लोनी मसी 1 year imprisonment दगी हौरगा 5 years फावगी 7 years फावगी imprisonment की माई ताम दो मागी quantum of crime नत्रगा मागी लेरिबा crime दगी मोंग मतौतुई मतुंगिना अखोई determine तौबा याई हाइबना सिंगवा फमसु लेरि सिगी लेरिबा लो मयाम से मसी practice तौबदुनेबा लो से practice तौबा लो से apply तौबदुनेबा अदुगा law and order से state सिदा नाकपदुनेबा government सिगी मथौसी governance हाइरि से अदु नतबराबा अनु ख्वाइदगी first of all ख्वाइदगी government सिन तौगदबा मागे priority सि कइनो हाइकांदा लमदम सिरेसिदा state सिरेसिदा अखोइगी collapse तौरबा मागी legal system collapse तौरबा मागी law and order system से मसी अमुखन restore तौबसे मसीनम priority ओइफम थयबा सिरेसिदा चपचाबा आइन म्याम म याउ लेरे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जाओ मागे लेरे अरगी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन चिंग की अरुगा सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन चिंग ममांगदा तौखिबगी प्रेसिडेंट मैम लेरे सिगे मयाम सिगा लोइनना गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सिना मसागी ओइबा यामना फार्म ओइबा याम डिटरमिनेट ओइबा अदुगुम डिसीजन नम लौरकांदा हाईवे सिंग से मसेसिदा कनामतल डिस्टर्बेंस पीरोइदबा दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट नमा स्टेट गवर्नमेंट सिना हान मक्तदा थामनना बखोना कतबनेबा अदुगा अखोइगे मियाम से मसीगी सिरेसिदा चथोक चसिन तौबदा एसेंशियल कमोडिटीज मयाम से पुथोक पुसिन तौबदा अखोइगे सिरेसिदा पीरिबा अकीबा अखोइगे चीफ मिनिस्टर दा अखोइ कीबदगिनि हाइबदो अदु कीरी से कीदनबगी थबकतो गवर्नमेंट सिना मदुगी थबक सेसिदा हानबा प्रायोरिटी होइना माइ वनसन फम थोइ हाइबा वाफम से थमजके अदुगा लोइनना हाईवे द पॉलिटिक्स तौरगा डिमांड तानगनी हाइबा दैट काइंड ऑफ सिस्टम से मसीदी कांगलुप मसेल के मरकता प्रोवोकेट तौबा कांगलुप मसेल के मरकता नुंगसिनबा पुरकनबगी लंबी द डिस्टर्बेंस पीगदबा अखोइ पुन्न हिंगमिनबगी वाखलोंदा कोऑपरेटिव एंड द कलेक्टिव अखोइ एक्जिस्टेंस दा यामना अचौबा टेमसिनबा दैट काइंड ऑफ अखोइ केनोमनी इनिशिएटिव अमनी मसीदी यामना सिविलाइज होइबा वाखलोनगा लोइनना कांगलुप अमतरा हाईवे द सुगुम्बगी तमनलाई वनबगी हाईवे द हेक अखोइगी नक्षम मेटकनी चरप मेटकनी हाइबगी यामना अखोइगे बार्बरिक ओइबा यामना फजदबा अनसिविलाइज ओइबा सुम मखलगी थबक थोंग सिक्से मसिदी अखोइ काव खुदिंग मगना सुमसी वाखल खंधरगा सि तौरोइदबनेबा मागी डिमांड आई यामना हार्ड ओइबा माई डिमांड जिंग याम हार्ड ओइबा स्टेटमेंट पिजरोय वाफम थमजरोय मागी डिमांड लेबसिंगदो मागी डेमोक्रेटिक स्पेस की मनुंगदा मागी डेमोक्रेटिक परव्यू की मनुंगदा कॉन्स्टिट्यूशनल परव्यू की मनुंगदा तो याब पोसिंगदो प्रॉपर फोरम दा नियम चुमना डिमांड तो बियोबा अदुगा लेरिबो अथॉरिटी सिगा नियम चुमना वरी सानबगी थबक चथसेबा मधु तोंगान मेरिट एंड डिमेरिट मधुगी ओइबी याबा यातबा मयाम तो मधु अखोइ प्रॉपर फोरम दा फजना खनन नैनरगा डिमांड तौसेबा पेंद्रे सभा जत्रा चलु पेंद्रे अखोइ सिट इन प्रोटेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक ओइबा मूवमेंट तो बियोबा अदुगा हेता अखोइगी मखोइना अखोइगी केनो लेतबा अखोइगी स्टेटलेस ओइबा मखोइना ऑक्युपाइड तौरगा मनिंग मखा तमगा लैबा टेरिटोरी अमा तौना मखोइना हेक्ता अमा एरिया से मखोइगी लो मा सदबा याबदौना कालुक खुदिंग सिंग कालुक सिना माई मपासिदा तौनिंग तौबनी हाइबगी द काइंड ऑफ सिस्टम सी तौ तारगदी स्टेट सी लैबगी स्टेट से फंक्शन तौबगी मीनिंग ओइ लैरिबस मदुगी ऑफम दै थम ओके थैंक यू सो मच याम फजबो ऑफम कुगी ओजाना थंबिरे
ꯆꯠꯊꯔꯛꯏꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯕꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯊꯧꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯍꯪꯗꯨꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯗ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯚ ꯋꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯖꯁꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯈꯥꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯊꯤꯔꯛꯄꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2023ꯒꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯅ ꯆꯍꯤ 2-3 ꯐꯖꯜꯂꯛꯑꯕꯁꯦ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯛꯃꯨꯛ ꯂꯥꯎ ꯂꯦꯡꯕ ꯌꯥꯗꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯣ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯧꯅ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯀꯥꯏꯍꯜꯂꯕꯒꯦ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯅꯍꯧꯗꯅ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯅꯩꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯇꯦꯖꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯏ ꯗꯦ ꯐꯦꯜ ꯇꯨ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯃ ꯍꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯁꯇꯤꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯁꯦꯟꯠꯂꯤ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯠꯇ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅꯁꯨ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯤꯗꯅ ꯆꯠꯇꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯎꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯂꯥꯛꯏꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯂꯥꯜꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯀꯤꯔꯤꯁꯦ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯤꯕꯩꯅꯤ ꯀꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯤꯔꯤꯕꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯣꯛꯍꯟꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯇꯦꯖꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯤꯡꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯨ ꯋꯥꯠ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯥꯔꯝ ꯇꯧꯍꯟꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯄꯥꯕꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯒꯤꯗ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯀꯩ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ state government ama karmaina function togani ita ta na koina haire lo da rule of law ngakadabani rule of law ngakpaduni praja gi nungai na ba lambi thong semdok semin togna ta na punchi role mong tan lemba mioi bi ge hak ngakpa right to life ana haire bise animal existence aduna teba animal je changa je poni adege khar chagani adege long thole kole masaju nongai tabre choloi da mpham de changani adege nomagi tawada ko kadaba moi ga du tawada thabak chakadabni skun chakadabna adugu mamat leroi apang ba chaba adudege mioi begal nangnaga khal singba mi chingna yum daga loiba chingduna mapu aduna man tok ba pangai da leraba animal existence so mioi beda yadeba ayuki chala amachari imidangi chala amachari hingina mioi bena mo bana tum thaina haibado right to life nateba aduna mioi bamo orabadi roti kapra makan chanana ba setnana ba leinana ba asi khakta nateba lambi chatnana ba lai laisu tamnana ba school college ana sang layeng na ba adagi environment adagi kaithel adagi sason tauba mioi ba khunai ase masiga amaga awon akai leitana ba ing tapna mi bo otaba khunai mo onana ba adugum begi sason administration hainu tawula imne ba sipuna magasa part 4 of the constitution da directive principle of state policy sida fajana yaureba mase law da challenge tawba yaba nate adu advisory ni welfare state amo oigadabani nupi ga ngangi plan policy tawgadabani aduga amaga mana hangadabani chap mana ba thabukki damakta chap mana ba tolo pigadabani pe pigadabani adudege he takali ba welfare ponamaga do mari lena ba law semdana me be konai sinungai ana ba magi state ki praja sing sinungai hanana ba adugumba sovereign power ma state government authority the p ba masi supreme court na hairibni under the jurisdiction of the state list number 2 7 schedule da yauri bido entry humfu ga taruk yauri ahum mari maluk to kare humfu ma thoi ni thoi ache state na chap tam na thok jaga darne masida center na khoting jin ba yade aduga state government na ngamdaba ngakthong action to boda mapan gi safu ma kancel pa aduga manung dal leiba internal disturbance thoktana state police na control to bangamdraba khotraba adu adi 355 ki matengna central forces mam tharakna state to phajana function to bangamjana ba under the provision of the constitution adu nga chabangamna ba central na mateng pangba ba yaurimna ba aduga separation of power center ka state ka
Sakti and Nabaki, Sibawdi State Natogadabni, State Legislation Natogadabni, Sim Haina, List one, the Yavachina, Central na Parliament Togadabani, Animal Natogayabana concurrent list number 3, and Yaurim Nava. Adunabaki Port Mayamduna, Che concurrent list Hiro, Mipam Pentobahana, Pisiga, and Hybeduda, Tau Unkaktani, Mana, Mi Paraga. Investigation tournament to town the Helga de Bell Pigatam and Yauripse. Manipur Gidi concurrent list to the self pitch to Central Gi Eknidanako. At the same dog I quit the Taruk and Oirim Naba, 1983 got right again. Same dog concurrent to the Ikoyu Ojaba. Aquina Central Act to the Icona Semdoxin in Tokyo. I don't know Sumana Tori Basiki Makada, Lakpada, Akogi system da Soilipse. Masi Hojiki Tom Dick Herina Chemisa Oiba Homer Chauno Oiba, Duki Watanate. Lady Ba capitalist system Oibanina, Akoigi constitution na Amaga Chab, Mane, Hibeduna, Larry Hibang Aktabu, elected member Ogadabani, Lo Kangwang Aktabu, Mantri Ogadabani, Hibisi Yaudeva. Mega Chab Manam right to equality. See Constitution Chemukpada debata, Constituent Assembly debata. Representative whether Sincha Lila so Hibangato and Chi, Law Samado Mineral Kanganchi, Hibakana Kananomana yet leba. No, Article 14. Mifumu Chamana, Larry Hibangatana representative Oiba, Haitabudi, Haitabana Masingam, Haitabudi, who will represent Larry Haitaba, Hibakochala, Paduda, Pobudi Pajarimir. I don't know, I have a turn list, so get them the low coming after no get them the low coming low coming you can just judiciary to oil. Like IS, IPS to executive to broker to oil. But legislature, parliament, assembly, Hiba, Acidity, Miamgia, Pambado, Larry Higera, Hiroeda, Miamgi, Wakalun, Mukupna, Kamba, Isu Kamba, Midulepe, Yai. High big port of Silla, with the gi. Legislature, Sida. At the legislature, executive, judiciary, executive, IAS, IPS, MCS, MPS, Arikarani, Parani, Lady Bama, Masibi, and the Kanova, Chaprasibaba, matriculate or Ednako. A siki, Lady Hibama, Senior Executive, Tatal and Bachida. Among judiciary, Dana LLB pass with the name, the LLB hector pass over. Ma Kunto be a Sena, Miki Makanda, Gadabani, All India Bar Examination, Togadam, Mamma ladies and a call. I think it's jazz measure, Kalapadisu, Ukindiki, Kanada, Kanchaya, so or a Kadabani, Jazz Hakanmaga, 3 and Sungre to Kalapaga, Matatangma, Judicial Officer, Mother Tataruk, turning Pirim Nava. I do not. A quick year, Guru College Officer, sing through IA check Pangmaga, MCA check Pangmaga. IPS check Pangmaga, MPS check Pangmaga, my top level the Oideva. Maka de Horaga, IPS Kumbana, OCG level the Tabupuhulaga. And the IS Kumbana, SDCG, SDOG level the Puhulaga. As the Amok Chahi Ama Amuk train told him never. As the executive judiciary, Anis, the Masana qualified or a bar, I see Matamuk train. Changeba, Aduga, legislature the day, Aduna Konanga Hariship. Legislature the politician the Gilakani. Politician the Kari qualification no, later, Chaitran Panch or Raba, Bharati Nagari or Raba, Manipurgi Praja or Raba, Manipurgi party, Madame Bharati party, the Maya Ubuyare. Adugum Bagi meeting, Aduna, I ball up and the Chaikun Mangacho, the Boletari Assembly da, or Parliament like the Chaikun Mangachuguni, Aduga Bharati Indiagi. Citizen Oigani, a Sidam Orga Lore, Aduga. More let Navigi, my party, Magnatraka, Miktuda, Yaurga Taudin, and the qualification of Malita Vanina, Chayon Bamina, Ohiga, some purpose, how we coin Prime Minister Oliver Narendra Modi ji, Chayola Mimna Hari Mimadum pay me or in a Boboko, my policy program, Mekoni Yaning by Yaning Dabanamo or the so. Adugma San Chelam Bemidum Oibia. I think it's a Ccpur Columba Mido, Adusudum, MLA in a car, Cabs younger than a cock, and a kind of person in a notabada. Ador Budi. Legislature should have qualification of Malita, Hector I, Hypermanto Banina. Kanana Kangadoriba,
praja voter electoral roll sai SIR ga na sem ga ji phajana sem da ko dori se sai train pan helaba lamdam du ki kendra du ki voter oiraba adoradi mana lepiba mam sing manunda mana dum thadaba yare ba adordi aikoina di MLA mam chi haitre du tore da tore se MLA ngakta da aikoina dos to web kanana thagalapno ai praja aikoi praja sakta aikoina ai su yauna ko praja sakta aikoina khanbane ba khoi ge MLA sakta do adugum bagi MLA sakta mayam dugi majority gi sakta adugi chief minister amma mo gi puthok chabana ba moi party manu ni gi khangera moi na khangera masi martagi adu wudi executive ta judiciary da chorapudenu ya dam khanga ga na se criticism penal moi matak ta case to na dana pasa sare mam tawri dana the legislature the qualification am te yauda banina asina system se soe eba lari haitaba lo khangdaba ngakna lo suna na banina assembly da lakpa adu politics to bai si karino mayam na order de tawraga security mayam na tawba jai namaste namaskar ji gahna tawba du khakto in ure law practice tawla imnine law practice tawba che legal practitioner chu ukil khaktan nate aduna case ki practice tawrubani aduga IAS IPS singduna administration ki practice tawbani MLA singdi politician singdegi lakpa politician singdi constitution practice tawgodam ne aba lepa karam na ngakani aina wasai ibsi kare hainu no MLA mo ibigi candidate oibedai wasa MLA khalakana mo wasa mantri wergana mantri oibigi amuk wasa wasai ibsing dai aron manga kane si kare haino kare huran ba pasalona sabudi aron manga kane haribra adunate mana haidok pa yadaba madu haido ga laipa ki praja ge security da kai bo ogedaba sing atudi ma ge knowledge da lak pasima na ngakadorim ne hairim ne ba adu roina mak meaningful oibena adu punamak ado lai haitra su ya haibududi chumga su khara khangba mi ase mi mam kendra ma da around 30-40,000 lere 30 mong lere ko manipur go na sidigi ka tawrga tawgadam ne adudi tawdram ne ko di party ma degi thorakadam ni na akhona apaba mi khanbai be su arubam le apaba mi tu le bak tardi yes aduna aina parmanu na phagi toripsine sannama hui ma hudong ma yao ma uchi ma lebe na parmani ko hoji leirib si bhai banate kanana president bo bai ko khandorimni uchi era horali hudong era ngali chathoi sannaira pangi adiru hui jana khatang singadra haribo mam di huina singani dana ko yong yaurga de yong hui ka kanana chingani chakal ka khandina sumaina chana maron thokta ba sanga ge marti ge khanbani mi marukta di assembly chakadori ba parliament chakadori se kaido chakadori no assembly da amachung parliament da chakadori se wangang bani debate to bani debate to ba chakadori ba tu da prajana pama banina sanse na ha ma chawai cho to me pe ai na ge sagai mi lising manga le kar khomga lising tara wari de ai dum kare hojiki Indian political system chede electoral system chi pass the post APTP haibidune ba haidi mi lising kontra le beda mi tara le pabadi kontra no kun manga na thadara bordi ai lising tarer khak phangaga ai si yare haidorim ne ba mayam degi aina thoibado adubuni pass the post adu ihana na sokpa mi do adu dong lawona second third fourth do lawra do ya adu ki system do da lak panina akoi like to haigedab ne habi go anate ko mana legislature ai bichi ani ne yai haire executive ka judiciary na kala state samata maga chu mandi manali ba institution ahum je aduna adugum matuda akoi na mi khanbada soibanina hoji akoi na thengnari ba amagi hoji present ori ba han oramgi question natabada adu soidana iron hen namagi makha da akoi governance tawba ngamdabanina lambi chathok chasingi nangi ngachigi topic ta leiba separate administration and the highway politics highway sida leibsi highway da tawriba politics karino hanadegi so many decades
yang khai umpu gi mamang de gi natro adum statehood oidring gi mamang de gi union territory arakpati gi chai kolum do le raga bal tapun gar matung chai kolum do le raga 1972 de gi state ora basu any government amana pyro national highway sida impal dimapur impal jiriba adum lot pat to ba khot pa underground kanglop amgi khangde se chum tongle basu ma adum thengna bangam da khara hanthaba khara hengat pagi wadani adu highway protection force to hadan highway su ta de any makhalami ge government na maji chapchana sasun to butu ngamdre aduna lochulak da hujik la iba pibam sida chapchaba governance to rapti jab kuchu kara khaiban taba manipur ge chief minister any kanglop bam no hoisono muslim na pangal na Mara Alimuddin kaya phagare mase babu ma sonari regional party da kale yesi magi gudum yenga ka hairimni risang kaising yang ma so saija adigi kala ham sabada moirang koireng hairiba mayam se sahar ngatun paisal de so arke dorendra joy chandra radabino ranabi paireko adigi biren khemchang achigina chingba leiba sida adu dagi khaiba natabada chimminita je community amoina risang chimmiso kana naga na chimmiso oiba khopa haibi abro ali modin wa kana pangal chimminita hai abro chimmite gi chimmisa hai abro khemchana oiba sida manipur pumge na aba debde chimchan amcha ki game kuki gi debde chimchan te manipur gi kuki ronge nakande gi law hai junamni adagi de देखो नागागी डिप्टी चीफ मिनिस्टर रो नते मणिपुर की नी अदु नागारम दे की लवे हाइबी गोवानी अदुना अदु मेगी पोतो द चप चाबा गवर्नमेंट अदु तौलदे लंबी की पॉलिटिक्स है ओके तो वो फगनी अदुना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन आइना आइना जो आर्टिकल 363 ना यूनियन टेरिटरी और मणिपुर थोगाइबा त्रिपुरा थोगाइबा दी यादे मजे गवर्नमेंट तौगिबनी ना हाइबा लेरबनी ना demand se kuki marum pang khoi manung da phongna badi yamna lei moina phongdok sabangam daba kari tawba ko church ki leader sing oramba mp oramba du da tawramba mayam lei adu moi phongdok sabangam okay pabung thank you so much adu nai khoi amato oina kuki aibel ite naga aibel ite adu ki de laiba thado aibel ite mete pangal kono mete har kan pangan de mete pangan mete ki manung da dum chal ko age wakhalda azma hairi ba mayam se amato oina nungsi charna lemena si okay babu yam phajana pabunga thambire thank you so much oza pabunga thambigi se khoi gi legislator oiba sing ke tangai phatana hiram khara di khang da ba ya da ba gi tangai phatu da dumak lai madu sing do yaw draga di kon thabak throng chung pakhala ka matam da am incompetent obi gi area am go su lakadam na da su jam tangai phata ba lai ha perform sima thambire aduga hujik si ai oza michael lakche ge oza welcome oza hujiksi akoi gi laidiba separate administration ga chok issues laidi demand for autonomy sigi ofam si mayam kana laidi aduga power struggle in Manipur as a whole and power struggle tungan ko kugi dominated area maru na koi gi se Churachandpur adugo je highway si akoi gi political kanu ama koine tool am oina sizna rakpagi si ofam si mayam laide highway si deida koi gi see the Paukano, the power struggle, the highways, the matter of a port of Makayam Chong, the Chiki Post lady, Duga, Garang, Han, the Yamkan, Kogi, Tampa Powder, Kogi Power, but the Powder, who's at Payagadaba, Kogi, Lambising Siemnaba, Deputy Chief Minister, Kogi High Big Portam ladies, I could get me later, High of Mamam ladies, the Earth, the Bogiti roll, Pishin for Mamam lady, she the Queening Sing Bear, Setunga, Lambising a Kogi, Lona Sadambada, German Road, Kitaga Road, Kimamam lady, Masida Maryland department in a Makujo Kangho, the kind of high bigis later, Yamna. am chada ba haida sigi post mi susu loiba naidri aduna sigi kan teida highways teida tulama makhak oina sizna rakpa masigi posina aduga koigi certain group khara dadi koigi mogi bargaining position jesina hen mapang kangkhal hanaba kulai mona sina rakpa haibe wahang su lakpa aduna oza karamani yengbi hujik laidiba separate administration ki demand manung ki thoglaiba power struggle aduga highway ki politics punna kamai thambini oza sigi bluntly idum haije sigi problem embroglio se differences division in Churachandpur politics dynamic se this is the outcome of Kukizo Council and
Honorable Chief Minister Yumnam Khemchand meeting in Guwahati neba. Why? Because KZC haibase Kukizo Council haibase anti-popular government ne moise separate administration ki damakta yamna thawai yauna hotnaba kangbu aduni muduna kaino popular government se yauroi yauba yaroi haibne pa adu chumeko pabo moise adu marak sida deputy chief minister position se kampo pirum degi kaino nemcha kibgen na laura kan sida with the portfolio of tribal affairs and hills adugo fix also looks after autonomous district council ko ADC mayam sing se yingshit baneba si tora kan sida when nemcha kibgen na sarkar constitutional obligation levagi bharat sarkar so upay later kan sida PR extend to ba yadra kan sida popular government form to be tora kan sida 10 MLAs do ahum haitare ahum do da ani do zomi ne vungzagin valte paite zomi aduga LM khaute vai phe zomi mabani duga pu vungzagin valte lekhi re adu resu mar ye da ngosanglu sanate si mi hum se imphal da laga they are very much cooperative to popular government adubu Kampupi Rom si sida ahum nasu kimneo hangsing ne ke PA observer su hoplet kibyan side to kanoda observer su mo su der moi gidi neutral gumba gi type da wangang de to dobu Kampupi si sida nemcha kibyan masina government part of the popular government da ifal mak lak trabasu now laiba matrices equation se kaino haitara di Delhi da chala ganda hala kan sida moi se popular government da yaude BJP ki MLA oina a popular government da yaude haina a se people's MLA ne haina fajana taram na fajana oaga leigraba anti popular government haitare maroina honorable MLA Paulen Lal honorable MLA Lejamang aduga honorable MLA Chinlun Thang moi hom sineba si kangbu siga Ccpur se landscape se kamain to badge haitara di Ccpur se da zomi mar aduga Zomi mar kuki si home sineba handaki matang sida just yeng se nanwai yamna unitedly agoi se separate tan bane manipur dagi separated oikre haina third every third of the month je moina separation day kai laga duga observe to ba kambu do just because of one post of transfer and posting si sida moi se manung se yamna division le pa ko how authority ya adoi daradi government haibase authority ne ba power paye ba sigi power se kana gi damak no praja no ngai na number gi damak ne ba adu lenga pai ri ba government du na position de le ri ba kambu du na praja no ngai han na ba gi nat bi da adu gi do misuse of power la kan se da si problem thole is ne me so likewise hojik taruk manung tara manung du da tare de zomi ga mar le khre som kampu pi gi champu kampu pi gi se ahum chat khre ba pa bo do itara di ko mikan kaya le hokrage adu mari ne ba mari manu do le pa hokip su silent neutral ma oina chakre ba ahum people's MLA na ahum henglep ne saikot ne singat sigi MLA sin ne ba akoi na yeng ba ya ba se moi kangbu sina previously hanasu district council si da midday meal se kanano ma da PMO haina matam dugi mantri aduda su amarak I khreba transfer posting na te ko work allocation matter phau midday meal do kanano ma Mrs. Chombo hokip ma du da sinara mo haina dio phau se I raga te le khraba ne ba te di to ba transfer posting de even department manu ma yo work allocation phau khutin ji le ne now lagning ba point di hojik se zomi marse they are never cookie adubu cookie mizosu they are never cookie marak to the thadou se cookie ni haira kan se da akhoi thadou sing tongthora kan de akhoi cookie na te thadou di thadou ina leje ge haira kan se da lem hori ba cookie haiba se moi se kana kana no hai tara di moi kangbu siga cookie zo council kangbu sine ba siga honorable Khemchan ma se warisa ne ba warisa na kan se da yamna pam drabasu cookie zos council gi damak te di last bus gumbane ba it's an opportunity maram di kayino hai tara di lengak su lakre moi di power su leitre adu anti establishment oina MLA oina leba tara di power leiter bani na moi ne su escape got si tora kan si da
Honorable Chief Minister Khem Chan ga understanding pre-understanding tora kan se da ba ton do mafam do man so amtang pabum amtang yeng bio ba mafam do hainara kan se da Imphal mang di nungai ta bani na Guwahati da oina khoi na yanara kan da hai bani na so before writing the letter there must be understanding. That means it's a pre-understanding meeting ne ba adu oira kan se che I budi ke sukai di dai na che ira kan se da mayam Manipur praja mayam sauri se adu ne ba. Now, adu gisu another controversy amane ba adu thamdo khi se adu pre-understanding amane budi haiba yai ba pre-understanding madung na meeting pangthoe ba meeting je kana na initiate to ino hai tara di moina di honorable government na Khem Chan na mana initiate to ro pagini hai ba KZC na adu buta seng na di KZC oina moida line lo bune ba last bus gum bune ba khodong cha ba du lo bune otherwise khoi se thadou gi so du meite ge yanare zomi gi ani gi so chak khre mar gi so chak khre adu di khoi ku ki se adu le ho do ra bani na khoi flop chat to ra bani khoi se here and there to ra kan si da nem cha si da ka chan a kan si da honorable nem cha gi ko thang si da moina Guwahati gi meeting du pang tho me adu Guwahati meeting do honorable MLA Paulun dal su yaw ma samak su adu itara di cho Champur gi dynamic se la se ba hoji the Champur ki la kan se ying se haju zomi gi MLA ani duga mar gi MLA ma hoji transfer to hiba officer do lal thazam haibado nupini ma se she belongs to Mar tribe ne ba aduga ma gi nupaduna same officer amani ma gi do wifi da yum pan bane ba adu di zomi tare ba zomi ga mar ani gi MLA ani honorable musanglo ga honorable lem khauten na kan na thing bane ba thing akan ji da ngam da akan ji da honorable chief minister ga mo gi tasal lama lae ba highway lak pa do highway rom gi di honorable nem cha gi se more hoji se wait test khar le bani na adu honorable kaino kambu MLA kambu KZC gi sympathizers MLA kambu du na mo gi proxy ni na through KZC dagi honorable nemcha ga moi se muk pulla kan sida nangi department ge baha so oibini nang de comment to haina scapegoat oina sijina ra kan sida handak ki se moina apamba post to thamamba ne why CEO is mini chief secretary ne ba because council ma makhada oza mayam council ma makhada development mayam local self government MIC sida it's like kaina pabung adugi level grade pay gi duda aduda secretary da chatle deputy secretary ne deputy secretary and secretary is equivalent to plum adu maram duna plum posting ne ba adu gi grade pay du maram odina si gi se yamna tang ba demanding post ama oibe gi maram odina hunsa pam ba toning ba because oza se kari da season na ge ozas are BLO ozas are enumerator ozas are this yam season na idana do taradi this council is very important adu itare mo pam du kaino to ba taidana now forget about all this behind the kaino aspiration mayam du kautho akan se da transfer posting ma tho adi yagadra yaroi da sarkar ki order ni na officer in the way ya ta bidina du ingani but the way how they protest over muong gi su moina hairi se those who betray popular government become power ado itaredi ekhoi nangi popular government support to kambu sing se haji ki popular government se da khoi gi irrelevant oi khare haina mo su nungai de ba pen de ba phongdok pune ba ei wari sanara kan da so doi taredi is government doing the appeasement policy haibe gi do kuki appeasement policy ne haibe gi do dum thola khare ba sei se da so now these are all see political just because of small transfer posting sei se da the so called separate administration unity to kai ba yaradi the government have that authority law in my here and there dum to already nangai kai do adoi taradi see to report mayam sing say I think these are all bound to happen hangi ni meeting the tai nei ba meeting land ne have ne ba when meeting started understanding the dynamics ko maintenance CSOs mayam ate mayam so under dynamics understand to ra kan logic to report do yeng it got exposed to report do hanye the disunity in hatred maintain the disunity unity oi ba yone mo isa ta seng na di aseng ba unity oi ram de have to sin ta eba so now lang number point di Manipur one piece
highway politics adu da appeasement politics to seba now indigenous peoples mayam maru na khoi mayam community mayam se bhap tamin ba mathau tai ba aduga to ba po che yam lu ri ba po che sarkar jina sigi se how what is the road map restoration ki process is da moi ki sarkar ki road map kaino hai se ma ek chum na sing na thambi da ba se hoi ki praja ji awa ba ne ba now do ta di now government public gida yam na clear oi re zomi kambu na thinge mei si tha re ko kari furniture mayam lo tho kan da moi ki district council ki executive officer ki mei tha khare khot khare ado ta di how far kayam chathaki gani maram di pending issues mayam le maram di bu honorable MLA Valte gi dead body su kaino funeral to bangam dri adi matak si gi amukal lai adu itara di moina district tongan ba akoi zomi gi oina specific gi kuki ga samna daba DC office DC SP office samna daba kuki ga akoi punning daba gi adu gi wakhandu le rabani na kadai phau manipur government sina kai to gani so hojik se rule law mayam sing sa phakto ga langnana ga kana ba ponte ba si di ko langnana di nu wate do rule law sin na chahi hum adu da du yaroi law su leite ba phajana rule transfer posting policy gi su aina if I'm not wrong ei lanam da badi phajana leite ba ko IAS ki IPS ki cadre post CCC hai bi su phajana in ba su leite ko IAS cadre post wa MCS na su occupy to ba gumba yes administrative reforms no doubt adu budi da kar le ei expert yam oidra so dum haijar wa ge durum da to go bu hoji ki se unitedly akhoi na manipur praja me yam na to ba mathau tai ba sei si da this is aina hairi the outcome of the consequences of KZC and Chief Minister Khan Chan meeting in Guwahati Hairadi, I don't think I will be wrong. Edi lalam da bayai ba because sigi nexus me am se Honorable Deputy Chief Minister na adugi post to Chief Minister da one of aga highway ki politics power pai bani na adu kadugumba adu mafam dugi MLA khana so back to bani na adu to ba taradi zomi ga mar ki interest ju mun ba similarly or hojik mayam na conscience da hainer ise minister di imphal da nakpa ngamba margi ngusang lurga wifi zomi gi khaute na phang tho e haira kan chi da adu ki di le ho ra bani na the so called cookie sing na sunga sa hai ba last pass to tongchin bane ba so for them KZC and Chief Minister meeting in Guwahati was a breakthrough adu success oidro adu for them but Chief Minister sida lakan sida he struggle buffer zone leite and adu da leite haina mogi statement gido singdong ningai gidabak he struggles inconsistency gi statement adum thole same thing adu hypocrisy tadro inconsistency adum leba tare hypocrisy ne will the people suffer praja se khoi achmain adum authority pai ba kamu na khangba ta do sadra kan se tora kan se khoi bu admaina adum season ba ya brai na khalladi babung I think the future of the people of Manipur is not so healthy yamna bright oide praja mikap thokani mikap tho kan se da khamba ya roi do ba phifam lakani it's high time Manipur government should stop appeasement of cookies cookie gi appeasement policy se tok pa mathau tai pro peace oiba THADOU pro peace oiba mar pro peace oiba kainozomi pro peace oiba mizo moi kambu singtuga hanawari sano tanabiu when these pro peace people take over the society anti peace di masana dum mutkani ba anti peace sing se iron hand season na gado law chapcha le India is law su na lebne ba or su da bazat la idi khangde ba ko adu di su na lebni na I think pro peace kambu sing se support to radi anti peace kambu na take over so kang mo in fact so anti peace yam le ado so pro peace pabung khoi oja khoi thola kan sida pro peace na take over to ra kan sida aran ba to ning ba violent to ning ba kambu sing nga si se take over society to bangam dra kan sida ne ba santi lai se adumai to na in the hills the same has to be applied so yam na phatta ba government or authority da oiro position da leba mi sing na eiga khatna ba yaba eigi disturb to ba yaba mi sing se hanna themge hai ba wakhan se adum lebini na sidagi ne ba soiri se mabu adum karanto ba yaba mi na khetang priority pi ge hai ra kan sida ne ba appeasement policy hai se sida soiri si ne ba so it's very unfortunate I think government of Manipur will revisit their policy towards the restoration process and this appeasement policy hojik it is
separate gi wa to wa small transfer posting phau khat na kan din da to kha se ba separate di leitre ba na sai hai ri ba highway do som na awang na pai bani na awang du na ekhoi gi lam du da am ka khut thin jil le hai ba si su technically speaking my department ni na my department ni na man di justification le lam ba yai ko adu oirasu I think local gi sentiment sing su bahap ta ba mathau tai consensus na chat patai whatever the case it may be order mathau di so people na praja na su democratically protest over yai ko adumai to du na violent oina chat pa mohot da adum to ba mohot da moina su back to da adum pabum adum honorable chief minister da ni imphal da lak pani na MLA ni su adum moi su au ka la kan da order se rivat to du ngai phau de halloi hai na to ra di adum rivat to ni da na so I think moi gi manung gi cho champur gi dynamics gi policy ne is very interesting it's very interesting so we have to wait isona chanbi du na santi thu na la po isnu manipur praja mayam na su thigumba mayam sing se skip to ganu these are all interesting things that have been developing in the hills ching de gi tholo pa macha si mayam sing se we are eagerly waiting for that and praja mayam yam thuna santi hala po isnu age mai tam sage Okay, so thank you so much. Jalan lak si Yoza. Aku gi Zama kelas tham gre kujiki the recent meeting of KZC with Chief Minister Yumnam Khemchan at Guwahati CCG dot AMMOCOC hai tare connect to gudu. Adu doga hujik se laidiba post se oza laidiba power struggle se how do you see maro ina hujik se amu aku gi kuki masen gi marakta kuki se so kuki masen gi marakta aku gi differences of opinion sigi power struggle se kamaina thambiding Yoza. Hauji government sina koi paikhat liba koi thabak singi matang tu dani hauji kanona koi Michael na thambi gre wafam singse si pot se sida koi appeasement policy waina lakpa adugi pot makai counter productive work pai yai doi mahota koi zamana ba equal treatment ama aduga maruaina koi pro peace hoiba adumba kanglup singse masiga akwai peace lak na ba mari lena ba hiram sing se masigi matang da han ta da ba chumi ha ba sigi pose am chumi sumaina I thamjage am chumi government na koi gi solution oriented oiba thabak pai khat na bani haidana khongthang ama thangba matamda akwai gi nakal amrom da koi solution gi ne hana thangjalu khongthang do nakal amrom da amuk counter productive oiba atopa thabak atai me ama counterproductive oiba aduma outcome yam ma thorak pa yabagi pot amuk leita ragati maduna thangjaloiba khongthang do amoyana akoi maning halala pasui yai aduna kaiguma khongthang ama lautengai gi mamangda leiriba environment to da leiriba realities me am do yana phasana examine tawra tungda akoi keno oiba balancing oiba adumba initiative ma lohonningi habagi wafamni ado sida akoina laksaning badi yes akoi government na sanction gadori basi lampi ani khakni haina koina khali amana akoi law and order se mase restore tongana ba magi constitution yo ba magi law enforcing agency yo ba paikhat ka dawa magi mechanism to madu chap chana akoi paikhat pa simadi wari sanage sanau sanana bi khongthang lokhake lokhalu lokhatra basu lokhala basu tanai patana tawde yada base law enforcement ka mari lena ba magi mechanism se masi government na yamna strictly masi the priority ma pianning ba han number 1 aduga ani shuba number 2 akoi gi lamdam sida leiri ba tongan ba kanglup mayam gi marakta leiri ba akoi gi anti peace way ba aduga anti integrity way ba anti territorial integrity way ba pro separate administration that kind of elements sing that kind of group sing masi fazana government ka faminaraga akoi kainomata akoi understanding amada akoi national understanding amada akoi common understanding amada akoi myam se punna halat minaraga punna satminna ba yanana ba mari lena ba sige kosida government na akoi lairiba sigi hausi ki lairiba ethnic dilemmas mayam se masigi root cause se kari dagi no masigi problem se kari dagi thorapono masigi horofam kari no tuga masi kamaina toraga solution to gada no hai base sigi matang da wa tanan na ba
watana government na khanbam khoi duta adutana tawgani government da yauri ba mi khara duna khanba makhoi duna khanba du khakna tawni ha basu adu chumde dana ko society sida concern me amam khak lei ri ba ko society sida loina ma kyu ba comprehensive ba keno amane ba khoi khunai amane ba ko ana sira leiminari ba sing sigi marakta karam karam ba mioi sing yaw ba hai kanda khoi ki maru waina senior citizen sing yaw ba senior citizen sing experience phajal lei ram ngak tani dana academician sing yaw ba aduga khoi ki legal kano expert sing yaw ba civil society organization gi representative sing leader sing yaw ba aduga khoi ki religious leader sing yaw ba cultural activist sing yaw ba celebrity sing dagi su representative yaw ba shumaina tawba apun ba khoi ki consultative group ama lengak sina akhoi kano tawba yai ba form tawbi ba yai ba masina regular way ba meeting pham ba matungda meeting pham ga ma khana nei na matungna ma session myam se mai magi to kan ba session myam se puthoga phajana nei na mi na matungda mari purapa outcome do madu government ta advice to kana government na madu yamna phajana khandaraga government masagi suwai ba assembly gi wai ba akoi house committee ma sem ya ba akoi restoration of peace and the ethnical harmony se si ga mari leina ba hiramda maduna yamna phajana madu gi expert sing du don piak ba adu consultative group to pirak opinion se khana nei na matungda government ta pikhalak pa advice to madu gi matugina government na thabak pakhat pi ba taragadi madu government sina thak kadaba khong thang to kitang effective oi ba adu fruitful oi ba aduga kana ningai oi ba adu khong thang oi ba ya ba gi session to tawjage aduga ma se sida koi gi hojik lei ba sidi pura akoi gi lawless oi ba situation je kam to hok ba lei tri ba masi gi example lam tang haijaki ko ngarang nahani kui dringi mamangda akoi gi litanda akoi gi ban tawidana litanda ban tawa matam sida akoi gi kano miyam amakha akoi gi litanda nate manipur pura ban tawibra madal litanda maruaina akoi gi gari driver miyam amakha purakpa te commodities miyam purakpa dum driver miyam amakha stranded oraga hokiba that 17 March 2026 shwai gi matam sida layabako ada koi gi idul fitr gi festival se lakpanina aduda driver sing stranded oraga laibatu te yaure ba driver kuntha ga ni thoi yaure ba da hairi ba driver sing se masi gari sing du driver sing du ki problem du yenga kanda gari sing du thadu pi u haina adumba koi ban tori ba adumba mioi sing du da koi informant hoina koi lup sing gi mai kai di koi hai ba ko madu thadu madu su mo koi sapchana koi pohom pirakte adu makha tarak pada koi oc litan da pau phau ba oc litan sina khumak pa se ma karim ta adu gi matang da tawba ngamde ma karim bo adu gi matang da tawba ngamde hai adu fare adu di gari sing du thadu pa namdragadi gari sing du thamhauro akoi mi sing du di idul fitr gi festival do yaujan na ba gi da bakta mi sing du di thadu piro yes hai ba adu ju ma namuka osijina hari je mi sing du thadu khrakadi gari du da amanga ta tho ba taragadi madu risk ma na pu ngamoi hai ni osi du na ade kamai to goda bahara government ta hai bi hoine chief minister hai bi home minister hai bi hoine mathak ta gi order la kaloi ne ma hai se what kind of society is this what kind of law and order is this what kind of law and order mechanism is this OCC lengak sigi part mana tabrava police station le sing se establishment gi part tabrava mathau ta ba taragadi ma SP da pau phau na ba yai man tau godab thawak ne ba kamai tau sige sir le riba myo sing si kamai tau sige ma issue si ha ma SP de advice lo godab SP da ma gi level de gi mana sab chaba ke no people ngam draga su direction people ngam draga su mai ta ba thak tang ba superior authority de gi mana advice lo ja ba yai ta na adu ga tau godab thawak tu OC ro ai khoi da chief minister chalo OC home minister chalo hai was maina sesumba situation da leire ana sejira koina haining modi akoi gi miyam jina mass people jina akoi gi Delhi da tangaga Delhi gi administration Delhi gi yaka matungina akoi gi political gi kano se akoi seja dance ogi akoi gi culture ama political culture ama akoi gi sel leire se sigi system je somewhat sigi akoi gi political mindset se masiam fazana akoi significantly change tawdradine akoi
thoidokpa hojik leiriba phibam sidagi yet thangba lengbanda puba khara ware oi thangba dang hak sinjira oi da puba ware amu kok tang hak thanga jira kok da tamba ware nam dang hak posira habagi adi phibam da dum oi gadra state as a whole akoi leminai ba kalup mayam ethnic communities mayam che masi akoi harmoniously peacefully aduga koi chakot thangi oiba yamna advance mindset ka loina na koi yamna fazana human behavior da human civilization ye adugumba chapsa bo han thok ka loina na hingminna bagi that kind of social environment na pa khunai lon na ma koi lamdam jira purakna na ba hona ba matamda akoi leiriba haujau jiki leiriba political system che akoi khemchan na bo pai bo isano natraga XYZ na bo pai bo isano amano pai bo isano system ji khara change to trip hobudi mindset se change to trip hobudi akoi political scenario se change to trip hobudi mase adum leigadra haibasi gi wakhalon chu phawi sigi mayam se change to dawi ya te haiba tangai phadaba wakhalon che da koi mayam masi wakhal thamba taragadi akoi tangai phadada akoi handak akoi USA daga akoi Trump na lan lau thuaga lan pangtau tawi tana ko akoi Venezuela gi migi ning tambal leipa magi sovereign country magi president hekta phar purakwa aragi Iran de hekta lan tausan bi ngamathang Cuba tani ga haijal lakpi aragi hauki matam khara da America pangtau tore dra mayam ma ko pichivali pak mayam am na loi tong le re dana sigi mayam sida American people jing mega protest hairaga akoi mafam yang khai muktaga mi million nipan mukka tillaga rally hekta sakhale aba mi gidi politically kam conscious way from ne aba Trump na tawri se Trumpian magi kano se authoritarian adumba dictatorship ki way ba adumba that kind of governance se akoi American singi future way yaro mi lamda lan pangtau tosan be yaro edu to yaro kam civilized way kraba du mai mindset to shumaina akoi manipuri as a whole akoi kuki ne hingwe yaro ada akoi naga ne hingwe yaro akoi maite ne hingwe yaro akoi pangal ne hingwe yaro Manipur as a whole siralai minari ba kalu puru mayam se akoi collectively akoi cooperatively akoi hingmina da yaroi madugi wai ba kanglo namada akoi political gi wai ba kanglo namada akoi satmina da yaroi haiba sesida akoi mass people sigi across the community line across the ethnic line akoi mayam gi wai ba mass uprising nama akoi sagat pa mathau tai madugi mayonda akoi political gi wai ba political leadership gi wai ba mayon nama akoi state sita purakna na ba akoi miyam gi maraktagi akoi madugi kanglon do akoi fazana prepare to ba mathau tai haujik leriba political system sida akoi na rely to raga sira akoi na thajaba thamaga akoi se sida lakadra haina khanbase ona taina ba initiative hauji shomu urakpagi mami ama akoi laise masi yeng kanda akoi miyam na akoi lakadaba near future sida akoi miyam gi weba permanently sigumba nungai taba mayam se leitana bagi anoba the kind of system am lakna bagi wakhalon do madudana hena khara hena ai preference pigening hi hai bo fam ta ya fazan thambi ozana ai aroi baram kisi ozama ke damu lakchege ozaduna now ko gi topic sida mu let khara ken tawjara kana highway politics mi tang ke lakchege haujik si akoi gi highway si khutlai ama political tool loina season ra koi poti mai koina disang sina dei urak la ya duga handak thoi ba laibak tiba thongdok thoga ning da bai sera sida hida so hena highway sing se political strategy moina koina hena mayek sing immerse tarok pagi poti maka akoina uye duna highway si akoi gi ki highway aduga laiba se akoi infrastructure ba se control tarok pagi pot amakha akoina ubasina maybe Ccpur da ora amma boiro akoi hujik chat pa yadana kanglupa madi yamna akan ba restriction amada laide haitari even though recent statement da akoi chief minister na kidana chatabani ge na haiji ki bataraga su barrier si government na masaki se kaigino kidana maram do kanala sin ga dabna perform chu jana ne pajan thambi ki singma mayam se leiba ne kone chin highway na pangai haibna na tabo on ground da kari dum ga chat pa yadri bano masida chat pada yahandrib se kari no haiba posima government ge soba daite de dumak leide aduna ki highway sing si poina control to ba aduga infrastructuring ki highway sing sigumba control to silak pasina akoi gi on ground da leiri ba haitari balance of power se si gi reality se masi karma ina reflect to we na thambi ningi oza mai ke lak chigi oza sai matang oza gi mot se kamai thambi ningi oza highway gi matang sida ai kaino smaina thamjani conflict to on the third May Mamang to the March 10, 2023 to the suspension of operation the Levy River UPF ka keno ki makhada organization kun manga
kun manga manung sida UPF dagi ama KNO dagi ama UPF dagi ZRA Churachandpur dagi ne aduga KNA dagi KNO dagi KNA Churachandpur dagi sini sidagi state government se withdraw to re khoi makhata na moiga yararoi haina matam tu gi government honorable Chief Minister Nongthombam Biren na luchingba sarkar na decision lohi si lora kan sida lemhori ba chandel kampo pi ani si hai tare ko so called cookie dominated area sini si sida kampo pi ki side the KNF ado honorable deputy CM nem chagi magi nupagi group ne aduga chandel si the UKLF hai honorable let pa ho kip gi mari mata moi se matam du gi sarkar su yawe ba they are part of the government that government withdraws su implement from the two organizations ZRA and KNA adudi irang na lakhre irang na maram ojuna la kan sa moi se pulap tinsin khre tinsin la kan sida purap tin na kan sida stalemate malay re apan ba malay re mamang chat kadra maning chat ka hangadra khang ba ngamdre ba di marak sida manipur prajama yam su yimaram su yimaram ojuna hai na bharat sarkar ga du gi proxy kan na laur akan sida kai to ge hai tar di group khara dagi su lo thok pa kak that pa hai ba gi du same stand dum lei ri aduga kai no assembly gi house resolution ama su lokhi adugi matung du da chief minister du resign to ra kan da sarkar du lei ba tar ba su popularly elected sarkar hoi re PR government lei ra kan sida kai to ba da ge hai ra di 4th September 2025 si sida Kukizo Council hai riba proxy kambu group duna highway hangdo ra ni simultaneously suspension of operation agreement se extend to subject to this condition hai ba adi di highway politics like the highway yate ba maroi na kampu pi ki national highway dalai riba KNF moi gi mara moi duna moina adugi pau yamna highway se ki highway kya le ki highway do sigi jiri gi line ga kampo pi gi stretch ne ba mapur road sine ba sigo ko pai to silak pa mi do da emphasis pi da kan si da ne ba mayam su chingna riba port mayam le ri sa doi taradi because of this kampo pi gi national highway gi lal ho ba KNF gi maram oiduna masi se hangi haira kan si da su do extend to phang bang ame ba ado already highway politics like the highway ya de ba aina sometimes khalle railway head yora kanjada imphal si sida sigi highway da phau sarba gunda to riba politics to ba kampu se kayam kuina to ba ngam ni highway se I used to think sometimes and marak ta khalle ba now sigi maram oiduna KNF gi maram oiduna kampu pi national highway gi maram oiduna masi se su extend to ba ngam ini otherwise it will be difficult for them to extend because PIB gi national MHRC gi notice to yengo ba KZC agrees to open national highway ba moi na highway na koi ke dong da thing de no security thamo highway one ba but sakana moi du ga negotiate to highway KZC as well as national highway these are the tools for the government of India to bluff the people of Manipur prajama yam bu bluff to ningai gi ko adu gi damak ta to hi ba pot ni highway se ina thamjani nge ba so in that term adu gi term du da lagba tar adi highway politics is very powerful, very important. Ko, andi gitu important way. Hangbang amdri, chatpang amdri. Hangbang amdri means like hoi prajagi masen yana dabani na. Hoi yana ba hoi THADOU singpau se laki highway singpau thingba mi singdu. Moine appeasement policy tora kansida ya dabani ba. So I think government should stop this politics by any means. Hang nabat to mathau tai adugi damak sida public support mathau tai public needs to support the government and public needs to be briefed with proper public ki se security sense of security fundamental rights to piba ngamba kan sida security se fajana kan bangam banumit la kan sida I think highway se masana kanam ta na thing bangam because the people understanding laire hojik se
Bharat Sarkar ga su la loba kambu singi moina ningthung nabagi damakta nahak kaino toki bai wane, but the longer it goes it will be disastrous for the people of Manipur. Highway politics yam thuna top mathau tai ei jamai thamsage. Okay oza yam fazana bari chuma thambire oza maikena swaro ba koi gi concluding remark ta hojise now coming back to topic loshilak pas dai koi hojisi separate administration gi demand hil areas singda kugi jo singadam na taba mafam singda separate administration gi akan ba demand masida highway politics season na ba as a tool political tool loina aduga koi gi strategy kamak oina season ba adun masina kari reflect toge hai matamda hojik thoiba irang seida koi gi identity representation aduga manipur gi control in the state aduga power struggle gi achauba amakhaksu koi gi oja maikel so yam phajan thambi kare especially in koi differences of opinion koi kuki singi marakta gi lakpa aduga koi gi power struggle in koi gi Ccpur hai tar sigum mai amam su laire duna highway sina akoi gi tool amakhak strategic tool like the political tool amakhak oina sinarakpa yamna effective political tool amakhak oina sinarakpa aduga community sing de laidiba group sing ki da power asset tawna ba dugumba khutlai moina sinarakpa gi ofam je koina mek seng ure aduga akoi gi administrative autonomy sina akoi gi isai gi laidiba akoi tongan ba identity sing sigi right natrago akoi anything else asigi a means of security or protection aina dumaina adugi autonomy sima changkhilakwa form se leibaduna lasting peace koi sta purakna bagi damakta mayamna pamaga leiba tangdu leita ba mahausa gumna hanagi phim da hanjinba nungsi chanana leimina ba ka haibigi post lakma matamda adumak tangai fadana adum leina wafam si mayam su tatana panmasi inclusive governance dakar oi dialogue dakar oi duga trust building ama yam thina dakar oi adon marak sida any kind of meeting koi gi silakpa unaba tongan group singi marakta koi was hantaina prok matamda koi appeasement policy singi da yam long term oina phajana koi chatpa yaga do ba aduk makhan that kind of appeasement policy se koi dakar oi maramaduna yamna balancing oi ba koi aspiration amakha ching tam ani makta puna tamina riba community sing sigi marakta unity se lehen ge hai taraga de sugumba yamna balancing oi ba hai riba koi gi element sing ke suki matik dakar hobo fam thamjage so masida सरकार की अचौब दायित्व लै लो एंड ऑर्डर से निंगथीना कंट्रोल तौबगी तंगाई फदब लै मसिदा मियामना पेनदबसे हे हे अखोगी लेंगाक से लेतबगुमना लेंगाक की मथौ तौदबगुमना हे हे तोइना उबसनि मियामना अचौब वहंग अमा हंगिबसी अदुना द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द अखोगी गवर्नमेंट हाइतारे लेंगाक मपुगी दायित्व से याम चावी हाइपोफम से बा थमजगे सो विद दिस ngasi ke khudelo ki program si matanga si tension jere akogi tharama se pasaruk ya bidun mapung fan biki ba ngasi ke kai khumna jeriba panelist ahum papung mani ujajalanam dio jama ken bam ka sona thagat phongdokjari hayeng sulam dam se thoibe tonga tonga bisu singi matangda neina janam gi tanja do akogi dialog ki forum na budun laktige miyam suksoi soida meeting tabiyo puno pomukana kurumjari Veteran Association Ningthumnai Band na organize tawduna anirak suba oina second state level open kirat and not for boys 2026 lagiba March ki tarik 9 amasung 18 da pangthokani haina tawramba adu khudong chadaba khara leibana maram oiraga lagiba April ki tarik 3 amagi 5 da pangthok jaragani haina Veteran Association Ningthumnai Band gi maikaidagi miyamda paujal pirakli event asigi mafamna Yeripok Ningthumnai Lekai near Ningthumnai Public Library Leonana admission form lupa sahum khaktamak oisagani amasung form thajin ba yabugi aroba numina April ki tarik ani fawani Leonana competition asigi first prize ta lupa listing taret momento amadi certificate second prize ta na lupa listing taru momento amadi certificate third prize ta na lupa listing manga momento amadi certificate ni Leonana consolation prize manga da lupa sanga changa momento amadi certificate thamjari admit card issue tawbagi numina April ki tang ahumda oigani hena akupa marol ki damak makhada pizariba mobile number 7005087465 natragana 8014382252 natraga 9862180239 da contact tobiyu Northeast Window meaning tabiriba mayam punamakpu taramda okjari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada Atubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyosingna presentable and good communication skill leibata natana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pizariba khudong chabasing adudi
per day 12 hours duty hours oijagani, per week ta 6 days duty oijagani, 2 years work visa pizagani, loinina accommodation and transportation pizza batanatana, medical and insurance su pizagani, hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi hauzagani, anisubada United Arab Emirates ke driver ki thabak kauri, hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani, amasung basic English communication leigadabani. Hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhaidagi hauzagani, Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai mangadagi hauzagani. Ahumsubada Beharan Water Park ki female retail staff tara kauri, hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani, thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani, hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mauda taretagi hauzagani. Pamrol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikogi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsinbirau.